Assalamu alaikum, urmatlı mekendештер, туғандар. Бүгін 8 май болып атат, Жалал-Абад шаарында Орус базарында жүрөбүз, туғандар. Бұл базарыбыз выходной күндөрү, суббота-воскресенье күндөрү. Тоқ базардан өтөгө карап, поезд жол менен шу өтөгө кетет, туғандар. Сиздерге бұл базарда кандай бүйүмдөр бар, нелер сатылып атканын жалаң тартып өтүп кетейин. Сиздер видеобузга алдындан лайк кнопканы басып койсоңор, каналга катталбагандар каналыбызга катталып койгула, тугандар. Кане бисмиллахиррахманиррахим, көрөлүк эмнелер бар. Бул жаңы чесноктон баштайлык, тартышты. Биз базарда шундай чесноктор сатылат, тугандар. 50 сомго 6 штук берет экен. Свежий чеснок. Мына, тугандар. Көрсөңөр болот, чесногом алып кетсеңер болот базардан. Бул жакта мына килемдерим сатат экен үкем. Мына чоңуну 3000 сом деп атат. Бул баягы кара балта килемге окшойт. 2,5га 3,5 болсо керек. Мынасы 1,5 сом экен. Бул 2ге 3 килем экен. Наркынысы 2000 сом, алдагы кара балта 2,5га 3,5га окшойт, тугандар. Шундай килемдерим бар. Тугандар, май бар экен бул жерде. 150 сом дейт мына. 1 литр Россиядан келген май 150 сомдон тауып алып кетесиңер. Шуга келер килемне. Мынаңыз канча сом, обогреватель? 500 сом, мына духовкабызчы 1,5 сомго духовка ham бар экен, тугандар мына. Бул жерде мындай детский велосипедтер бар экен, 500 сом. 600 сомдон сатылат экен, тугандарына. Кичинекей велосипедтерибиз 500-600. Мына чоңдордун канча деп атат? 1800 сом, 1,5 1800 сомдон сатылат экен. Кандай бүйүмдөрүңүз бар, көрсөтүң ака. Шурпа өртүңүз канча сом? 2000 сом кеми бар экен, Ono qanday stabilizator bu? Tok stabilizator, Yo'q, vipromitil. Vipromitil. Qancha so'm vipromitil aka? Qancha so'm? 2000. 2000 so'm. 1000 so'mga beramiz, 1000 so'm. 2000 so'm. Buyumingiz azayib qoldi bugun siz, Bu yoqda. Bu yoqda siz buyumda. Qan? Bu ham bizniki. Ko'rsatavering bu. Ko'ravering mana balon 1,5. Balon qancha? 1,5 so'mmi? Telefonlar 300 dan, 200 dan arzon bizdachi. Yaxshi ekan aka. Mana Ko'ynaklar olib chiqdingizmi? ko'ynaklar bor. Qancha so'mdan aka bular? 50, 100. 50 so'm, 100 so'mdan ko'ynaklar bor ekan. Obuf tartmaysiz, To'nik, kalaskangiz qancha so'm? Kalaska 500 kami bor. 500 so'mga kostyum bor, mana sovetskiy. Sovetskiy kostyumingiz qancha aka? Aytavering. 1000 so'm ham. 1000 so'mga berasiz komplektini. Jeketidagi bor, ular. Yaxshi. Bu yoqda non ne aka? Turbo kesa turgan qancha so'm? Sovetskiy. 400 so'm, Yaxshi. Baltalar 800, 700 dan. 800 so'm, 700 so'mdan. Ova, kelarasiz. Perforator mana. İşletme? Yo'q, ishlaydi. O'ngdab qo'yish kerak. 1000 so'mga bunday perforator bor ekan, ishlaydi turgan. Bolgarkalar 1000 so'm mana. 1000 so'm bolgarka. Buldagi ko'rsatib qo'yish kerak, Qo'yish kerak. Bunda ko'rsatib qo'yish kerak ekan. Yaxshi aka. Balonlar mana 500. 500 so'mga mana balon ham bor ekan. Sovetskiy mana bu lampalar bor. Bu qanday lampa? Sovetskiy. Qancha so'mdan aka bu? Bizda arzon 50, 100 o'shanda. 50 so'm, 100 so'mdan shunday lampa bor ekan. Bor ananda. Qancha so'm? Tekstolit. Qancha so'm? Turishi mana 1,5 ming mana. 1,5 so'mdan o'sha. Yaxshi ekan aka. Radio проигрыватель ko'rdim eski. Ishtaydi-ku? Ishtaydi, qancha so'm aka? Абсолютно новый bu. Nano ko'rgili. Oho. Balnaqa plastina проигрыватель ekan. Sonun жаңы состояние ekan. 1,5 so'm tuğanlar. 1,5 so'm. Elektronikangiz ko'p sizda? Бұл жақта akam elektronika сатат. Eski запчастар, elektronikaga 1000 so'm. Ko'rsanglar bo'ladi. Запчастар desinglar, mana запчастар. Bunalar ham ishlaydi, jalang aka, buушныйлар. Buушный instrumentlari bor ekan. Svarka аппарат qancha dedingiz aka? 4000 so'm, 4000 so'm svarka аппарат bor. Жақшынаqa aka. Туғандар, бұл жаққа дағы bir жаңылық келіп қалыптыр. Мотоцикл бар екен. Оның іштей тұрған, жүре тұрған өзі. Бензинini құйсаңыз кеттіңіз.
100 kilometrге 1 litrli jese gerek bu. Qancha so'm aka bu o'zi? O'zi 25. O'zi 25 ekan tuğanlar. 25 ming hozir jurgizib beradi. Narog'i 25 ekan deb bilaman. Oh! Sonu. Bandayını görgönsüңөр, mына кичинекей мотоцикл тугандар. 25 ming so'm, o'zi negizi komplekt satılат ekan bu. Mына teleshkasi men velosipedni qo'shib satatgan. Qancha bu komplekt? 50 ming so'm dedingiz, ha? 50 ming so'm shunday komplekti menen teleshkasi menen mototsiklni satib olsаңар болот ekan tuğanlar. Keling nomeringizni aytib qo'yaylik. Endi biro chalib olib ketib qolsa-chi Bishkek-Mishkekdan. Mana tuğanlar. Har bazar har xil жаңылык keladi. Ayting nomeringizni. Qattiq aytadi. Ha. Araba mashinani ham tortib qo'y. Так. Qo'l mashina. But mashina. 997 bilan 78 78 83. Ошол номерге байлансаңар, şu mototsikl боюнча сүйлөшүп, кандай кылабыз деп, каласа эми бергиз келсе, мына бири өзүнү берет. Анда комплектин алып кетесиңер. Велосипедин да тартып коюн, үкө качып тур. Мына велосипед, мындай велосипед экен, чоң велосипед и плюс тележка. Мотоциклы көрдүңөр кандай иштешини тугандар. Балондор төлөшкөн усиление. Кай айтыңчы бул эмне ага? Bu qadimgi mashina. Qadimkidey mashina. O. Qanday 8 deganingizni aytpaysizmi endi kameraga aytib? Degani 8 tiget. 8 tiget. O. Mындай өзүнүн поставкасы бар экен тугандар. Иштеши зың, а? O. Эч кандай ремонту жок, а? Жок, ремонт. Ремонт кыла турган иши жок. 5000 сом ошол турушуну берет экен акам. Поставка полный. Бу кайсы жердик ака? O, Оштук. Ош. Номериңизди айтың бекин. 709 менен. Аха. 316. Аха. 369. Ошол номерге байлансаңар, шуну сүйлөшүп, кандай кылабыз деп алып кетсеңер болот тугандар. Мына мотору турат түгүндө. Өзүнүн родной, өзү жалаң родной экен, а? Состояниясы 5тен 4 экен состояниясы. Келиң ака. Тигилгени мындай тигилет. Мына тугандар. Заводской кылып. Bir türü мындай тигилет. Мындайнанчы. Экинчи түрү мындайнан тигилет. Үчүнчү түрү мындай. Аверлок. Мындай кылып тигип кетет. Сонун, мына тугандар, образеси бар. Ошо номерге байлансаңар, сүйлөшүп алып кетсеңер болот. Биз дагы эмне бар көрүп тартып кетелик тугандар. Так, бул жакта тугандар ар кандай? Мына запчастар бар экен, мында тартып коюн. Освещение мына канча сом мына освещениеңиз, э? Ha? Bekleyin mi siz bu? Sen nasıl ayıp koyun mu? Hazır esini tartavuz. Kanca zamına? 100 so'mdan beramiz. 100 so'mdan beresiz ha? Bu fara qaysi mashinaning farasi? Bu nimaniki? Nexia bu? Nexia emas. Otini bilmayotgan bu esmayli bo'pti, uni tashlab ketaraylik. Telefon sotiladi. Жаңы telefonlar o'xshaydi. İşteymi? İşletilgan Mi 6A. Mi 6A qancha so'm? Bo'lish 4000 so'mga berasizmi? 4G bor, yo'g'i bor a buni. Mana jaqiraqdan tartaylik telefonni ham. Zaryati bor ekan. Tuganlar 4000 so'm deydi, korobkasi men, mana dokumentlari menen sotilatgan. Mana telefoningiz qancha so'm? G1. 4G bor buni tuganlar. G1 2000 so'm ekan. Bo'lish 2000 so'm 2 sim karta qo'yib. Men jomon emas-da tuganlar. Oddiy telefon ishlatam desangiz 2000 4000. Tag'imningiz voy, buni aynakka qo'ya turganingiz qancha so'm? 150 so'm. Honda nima qaysi akkordniki? Ya Odyssey-diki. Ha, Servidiki qancha so'm bu? Morda. 500 so'm ekan morda tuganlar. 500 so'm. Yo'q, Servidik, fara. Servidiki? Servidi farasi ekan tuganlar. Servidi farasi ekan bu. Жақшы. Ошондой бүйүмдөр. Мына телефон боюнча чалышкан номериңизди калтырып коелик келиң. Көп нерде уровень бар экен бу балан. Уровеньдер, телевизор, мына мониторуңуз канча сом? 500 сомго берет экен мына монитор компьютерга. Номериңизди айтың келиң.
pultlar керек болса чала бересиңер ушул балага. 0999 Аха. 0045 31. Ошо номерге байлансаңар, телефон боюнча мына эки телефонду. Вытяжка канча сом? 3000 сом. 3000 сом экен, кеме бар экен мына туугандар, вытяжкасы ham бар экен туган. Ошо номерге байлансаңар болот. Ооба, видео наблюдение коюп койсо болот ошогочу. Мына. Бул жакта мына сундучок дейтпи? Сандуу бар экен, бул ачылбайбы? Ачылат. Ачып бериң болун көрөйүн. Охо, бул ачылышы өзгөчө экен. Мына туугандар, мындай сандык бар экен. Обшивкалары менен сонун. Буну басымы канча деп атасыз? 5000 деп атат. 5000 сом туугандар. Ошол азыркы баланын номерин калтырып койдум. Сандык жакып калса, ошого чалып, номерин айтып өтүп кетелиби эсине? 5000 сом деп атасыз. Ками бар эми. Номериңизди айтсаңыз, камини сүйлөшөт да көрүп. Материалы сонун. Бул кандай материал экен? Сосна. Соснадан кылынган, а? Панелька эмес, сосна. Сосна экен. Цельный сосна. Эшиги ошо алдыдан эле ачылат. Номериңизди айтың. Ошо санды 57 менен 557 471 Аха. 470. Ошо номерге байлансаңар, сандучоду сүйлөшүп, кеми канча, кандай кылабыз деп алып кетсеңер болот туугандар. Бул жакта туугандар компьютер бар экен, иштейт экен жалаң. Комплекти 2000 сом дейт эжем. 2000 сом на комплект. Бул жерде бая стабилизатору дагы бар экен. Мына процессор, клавиатура, мыш и кичинекей монитору бар. Буну бая азыр видео наблюдение койгондорго аябай арзан, сонун бүйүм. Муну жакка жесткий диск улап кое бересиңер, видео наблюдениеңер иштей берет. 2000 сом готовый компьютер бар экен туугандарына. Бул жакта мындай велосипед бар экен, сонун жакшы состоянияда. 2500 сом дейт басын. Көрсөңөр болот, азыр сезон келди, велосипед сезону. 2500 сом. Дагы эмне, канистраңыз канча сом экен кичинекей? 600 сом экен, а? Но трос линакабы? Ремень, автомобильный. Кандай машина бар экен бул? Атак мындай өзү келип көрүп алып кетсе болот экен, автомобильный ремень. Фара кайсы машинаныкі экен? Nissan. Маркасын билбейсиз? Канча сом экен? Фараны 700 сом. 700 сом экен туугандарым. Ушундай бүйүмдөр автозапчасть сурагандарга автозапчасттарды көрүп алсаңар, беймалал келип алып кете бересиңер туугандар. Бул жакта мына коктейль аппараты бар эле. Дагы бир тартып коеюн. Жаңы коктейль аппарат 15000 сом дейлип атат экен баасы туугандар. Бунун номерини билгиңер келсе, bundan алдыңкы видеодон ham алдыңкы видеого кирсеңер, номер телефону бар. Бу жакта мындай мороженое аппараты дагы бар, жаңы. 200.000 сом дейлип атат. Сурап, кемини билип алсаңар болот туугандар. Жаңы аппарат 200.000 сом айтылып атат. Эми кемини чалып, ошо 3-чү видеого кирсеңер, же мага жазып койсоңор, мен видеонун ссылкасын штаб коём. Номер телефонуну алып, сүйлөшүп алып кетесиңер. Туугандар, бул жерде мындай домбура дейди, өзү дарбука деп коет муну. Дарбука сатылат экен. Натуральный эттен кылынган бул, кожа. Мындай ручной работа. Көрүп атасыңар, а? Баасы 20000 сом дейлип атат. Азыр дагы бир жолу номерин калтырып коем. Ошо мороженое аппарат, коктейль аппарат и шу боюнча чалсаңар, сүйлөшүп алып кетесиңер. Массажерду тарттым өткөнү 5000 сом да, сказали. 5000 сом жаңы массажерный полик бар мындай. Буну белиңизге, бойнуңузга, путуңузга коюп массаж кылсаңар болот туугандар. Азыр номерин калтырып коеюн, келгиле, силер чалып, сүйлөшүп алып кетесиңер. Девочки, подойдите, номер продиктуйте, мамин, кто-нибудь. Есть кто? 700. Так, диктуйте. 702 720 226. Ошол номерге байланышып, шо дарбука, онондой мороженое аппарат, массажер боюнча чалып, сүйлөшүп алып кетсеңер болот. Мынанга кайылгалы мен аябай сонун бүйүм экен туугандар. Шу менен видеобузду аяктайбыз. Видеого жаккан болсо лайк кнопканы басып, каналга катталбагандар каналыбызга катталып койгула.